nimba urukundo rurashobora kuja muri pilier nta kuntu rero uyu munsi Ston bafise aba ex bafise canke Cicy bafise aba ex we afise kandi be ega use nuko biri nimze nuko Cicy urukundo nyene Imana yaremye sigo rukundo rubaho sigo urukundo rubaho jinge ndi umukobwa afise taye jitimye ni guteye Francis umukobwa w'amashuri afise amasomo yera afise urukundo twiremeye ahari wose mukira ngo wose ahari ukumva arakunzwe shangale na uyu Yes, one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV. Yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Anagarutse hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Really dear man, call subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona ibintu biba update. Yes, we now reno vuga yuko natembereye abantu vuga yuko baducyane ndabesha muzere mvuze baducyane. Simbes? Cicy ndabese? Cicy mega sana. Cicy ndabese? Yeah. Bakunzi ba Loy TV ndibaza mvuze Cicy na Ston niba ukurikirana nimba uri ndibaza n'abakongomani barabazi abanyarwanda. Aho mu Bugande baratuza. Hose tu. Hose kwa pana bose. Bose. Oya hose ariko pana bose. Sikia kirudi cameraman. Hose ariko apana bose. Sigura cyumva good. Fati for example nk'ubunye mu Burundi barashobora kuba abandi sivyo. Ni igihugu cyose ariko s'abantu bose. Sigo cyose. Yani jiseni urabona Uburundi baratuza ariko s'abantu bose batuze. Kazi kirundi sana. Yani cyo yani kama gisivi wewe ukinijua Cicy asinijua nibisobanuro ko ntazwe. Yani wese muri abarundi mu yani wako umwe ni wanzu ndi ntaganze. Sigura tutuzwe mu bihugu byose ariko si bose na bose. Natwe tuvuga uko natwe tuzi bavuga tuzwi hose kwa tuzwi hose kirundi cameraman nawe cyununya tuzwi na hose ariko ntutuzwi. Oya tuzwi hose ariko ntituzwi na bose. Tuzwi hose ariko ntituzwi na bose. Tuzwi hose ariko ntituzwi na bose. It's good bro. Cyane kirundi. Sasa peti vipi? Poa. Vipi? Poa. Umeze neza? Ndameze neza. Cicy, ndashaka ndamukeza abakunzi ba Loy TV wabwiye ati mumeze fresh. Bakunzi ba Loy TV, Sali, murameze neza. Akatuze ko bameze ko. Nabifurize vacances rega, vacances ya pesha ku banyeshuri, ku ba diaspora bare harimo na cameraman kanango ngo diaspora. Mu diaspora. Yego mu diaspora wala. Wahiga bro. Umugwani. Neza ndashaka basifuza ikiruko cyiza cameraman ya diaspora umugwani. Ndifurize ikiruko cyiza cameraman mu diaspora umugwani. Ni Alpha J. Niba atari mu diaspora ari n'abanyeshuri bagire vacances nyene nziza. Cicy. Post nako mu rumo sinihenza Ston bibeshe cyane. Bora bakunze Loy TV nze komeze fresh mwere hose nyene mugenye na vacances nziza ako apana kuri mwese ko simwese mwiga. Ikana na vacances kuri hafi kuko ariko nakora uri muri vacances nakina ariko arakora. Ako yaramaze misada kora ngo yare ngo vacances unya ariko arakora umbe vacances ya ivoye. Sasa peti baramutse. Aravuga aho. Nta mwanya yifitiye. Cyangwa aragara basi aragara kamze biwe kamere. Yes, bakunzi ba Loy TV nko nakubwiye natembereye Cicy na Ston novuga yuko ona abantu baduze icyo bakora haba muri no muri gospel kaza de freestyle. Arazi kuririmba byadanje. Freestyle kwanza arimba gospel Nilimwona Yesu katika maisha yangu, kibadili historia yangu, kibadili tabia zangu. Nilimwona Yesu
katika maisha yangu, kibadili historia yangu, kibadili tabia zangu. Iyo sibasi right yo ndindi mbona bwirasohoka kwikomeza yose. Ariko rero umugore azi kuri befo ko umugabo azi kuri Ston nawe nilipokuwa mkorofi yeye Mungu alinijaza faith. Yo hata ukinipiga kofi mimi na kuombea place tukaja kwa interview. This is hip hop. Yes, bakuzi wa Loy TV. Sasa Cicy ubona uvuga ko uri mu bantu bivye Imana bandi wabwira impano nyinshi navuga hari abantu zabo bavuga ngo nta mpano bafise ukavuga ngo bro wose impano nyabaki je nta talent fise. Sasa Cicy rero mu bantu bivye amatalent y'abashikira kuri we. Ariko je namanova bavuga ko umuntu ashobora kugira impano imwe gusa. Mbega iyo ugize impano zibiri wabivye impano cyane oya umusanzwe n'ubeshi namunagira impano reka ndabigine impano zose zihari kwisi zitaraboneka zose ziruba zigomba kuba z'umuntu aho umuntu ni waca yitira mwico ashaka icyo akeneye gukora. Nako je nafise impano nyinshi musaza ariko nabuze ntabwo mbwira ariko nibisobanuye ko utazifise fisimwe nimba uri kuri hostinga today yandi ibinago bisobanuye juste ko ari dushoboye kandi ntabwo uje bisobanuye juste ko atazindi ufise oya akenshi umuntu aragenda agaragaza ikintu mu gihe nyene aronkeye uburyo bungana n'ico kimenyera ashaka kugaragaza nyene inshallah ubonye uzogaragaza n'izindi inshallah urakoze kusabira ikabwiye kusabira navuga yuko Imana yirumvamo iyo umuntu agusabiye ikintu man umva ibyo basabye kabisa. Ston muraze ko nshatse ndando no munsi navuga yuko tukikura mu makouple nga mu Burundi amakouple ameze neza amakouple atigera agira gute basi bavuga ngo gusaza guhimbana ariko ndavuge guco niyo mpamvu nabarode mvuga ati today ndashaka ko tuyaga ku kintu bisa urukundo bro sibo kuko tugiye kuraba namwe mu makouple navuga ko mutahura urukundo icyari cyo aricyo kinovuga cyatumye ndabahiga today kugira ngo tuyage nimba harugwaruka cyangwa se abantu harano bagusanga batazi bibaho ne radio ndashakete kwanza si ko duhere kuri Ston kwanza Ston bega we kuri wewe urukundo ni bro urukundo apana urukundo gukuri ni iki kuri we bro zega Unazi ko je nubwo nizerera mu rukundo mu mpwemu oya je nubwo nizerera juste ku rukundo ruba sikia Cicy ngo nizera ko rukundo ruba wowe wizera iki rero muta nizera n'ibyo mbamba ivyo ubona mu mwana ivyo wizera n'ivyaheze ibizoba juste nyene reka ndabwiye impamvu ko urukundo nagwizera ni kubera ko ibintu gusa nyene isi yose isanzwe bifise uko kuri ariko bakihata gushaka kubipinga urabona man urukundo rashobora kurushira muri period muri mu byinshi gute urukundo muri period cameraman mu byinshi cameraman ambwiye impundo ibikundo sivyo urukundo ibikundo there's a local like this umuntu ibintu abantu umuntu wumvise umuntu yanditse ibintu ikintu niyo ibintu none urukundo no gucururiza kandi ngo ibikundo igikundo ico gikundo cyakira cyakindi kimwe ko kibaye kinini nimba urukundo rashobora kuja muri period nta kuntu rero uyu munsi Ston bafise aba ex bafise cyangwa ngo wewe rero tugira aba ex bo ufise cyangwa Cicy bafise aba ex we afise kuko akaba urukundo kujya ku boro urukundo dashobora kuja muri period ngo ruje mu bwinshi babisobanura tekira mu wese yakaba afise umuntu umwe kandi bibozo guhemuka nabo byakabaye bibaho ariko ijya n'intundo ngo abantu barahemutse abose ari ikintu duhimba mu gaje tukashita ngo urukundo kugira ngo tubashe kumva nyene ko tuko tugenda tubana nyene twumvikana n'ubundi urukundo ntabwo ruari uko okay nisinda byose yuko Imana itaruremye Imana yaremye urukundo ariko urukundo Imana yaremye siko tugendera abo kenshi tugendera mu none twebwe abana b'abantu yani turema ngo gute kubera ko
unajua kama utaweza kutongoza mwanamke sasa ukimtongoza ugiye kumutereta umukobwa ugacumva ati rindira kwamba ngenda kwida byumva nje kwiyumvira wumva je sugona agiye kwiyumva cyo mbere shahura nkubu ragiye rije akora muri royi agiye kubaza abajama yambwiye ko umuntu ubona ko tujya mutuje ni boga rero aho singa fresh nyereye nyereye bono bando ukuntu maze ugenda kugisha inama nagomba kurukundo baza sisinaye je ntabwo nisona na teze muzika ndo mtoto Cicy unasikia avuze yuko atizerera mu rukundo abivanye no kunga urukundo ntibwera muri player urumva cyane navuga ati urukundo ruca ruba igikundo guca kiba kinini sasa kuri wowe urukundo ni iki Cicy Ston arazi kirundi sinzi ko Cicy ishugara biti bwawe sasa arashavuye Cicy urukundo ntirubaho nyene ngo ntirubaho ngo nyizere yavuze ati niyizerera mu rukundo sawa nizera mu rukundo nimba jewe nawe ino musi turi kumwe habaye iki hagati yacu Sabaje tukonga wajije neza. Abantu cyo gushaka ka system bavuga nyine kujya kubora abantu bahimba ibintu kugira ngo bashe kubaho banezerezanya umwe wese amenye icundi muntu akeneye kubera kuzi kubera turabana tuzi ibintu bibabaza n'ibintu biryohera. Bese ubwo ati rero ni biva no kungesha dukoresheje jambo ndagukunda bigagutuma system kuba turi en couple. Imeze rero cyo tuvuga ati kugira ngo kino kintu kirambe tubigenze gutyo. Iyo umuntu anciye inyuma no babara iyo umuntu akora ibinyanda babara bisuga tujye ibintu bibazo babaza bishobora kubabaza n'ubundi cyane irinda gukora bye boys nyine iri mu mabaza kandi be ega use nuko biri nimuzere nuko Cicy urukundo nyine Imana yaremye sigo urukundo rubaho sigo urukundo rubaho nicyo gituma giti nyine ifite aba ex mfizo ko bangana nicyo cyakiza kigaragara giti nyine ko atarukundo ruhari kuko yaba urukundo rw'abaruhari none urukundo ni urukundo ngo rurihangana sibyo kandi urukundo rurinda akababa uburibwe aho nyine none umva byose nagute mu gihe wumva ngo umuntu ngo yagize aba ex kandi rwa rukundo rwari ruhari Sege urukundo rwari kwa ruhari byavura ngo ngene tubyizeza aba ex nta muntu n'umwe bafise umu ex kandi nta muntu n'umwe yozarira kubera urukundo ako biba no kungera umwe wese rero abikeya mu buryo abashaka ugaje usanga ashaka gushaka logique nyinshi irenze ya mugenzi wiwe wasanga nyine baratandukanye umwakiza ati wenda nimba afise urukundo ushobora gukunda abantu 10 yose kandi urukundo ni rumwe ntabwo ushobora kurupartage abiruzi kuwa kama leo na bonanza ya chapati ngo heart ngo ni moyo nimaze ujya mutima wogeranya n'urukundo none y'umuntu ujya mutima bawukintu kabiri umuntu akomeza kubaho nyene nje tumukundu tabaho none cyo tubana umuntu ngo yakuze sana agasara niba mutora tansi ahubwo ngo yisanga ari mu bitaro yari kwa bajana none gute nimba urukundo rukora n'umutima cyeza mu bwonko bisigura ati rero dukundisha ubwonko nico gituma tubasha gukreya ibyo tuba dushaka gukreya tuyakwisha ariko nyine nabwo bisha bisobanura je kuba je na situation tubanye nyene ndumvise nyine nizeza avuga ni no bebe nyene ndumvise nizeza avuga ni kimba nanga yuko umuntu aho ari n'undi muntu yesi nyene muri ubwo ariko bisobanura ko ndi perfect Yes, bakuzi ba Loy TV, Ston novuga yuko reka genda mushiye mu bantu bazi kirundi cyane. Ugirageje kumva kumwe nari karatwishura, abisubira ko umuntu ashobora kubaza ikirundi cyane. Cicy bigira bitahura. Akona bazi kirundi. Hari ikintu bazi kirundi sana, azugenge. Ega kumenya ubwenge no kumenya ibintu. Sinabyo. Ariko mbega Cicy, ibintu Ston avuze ku ruhande rwawe, ko ku ntango wawe umeze nk'umuntu atabitahura neza, mbega uri kurabitahura. Uyo nubwo utambise ikintu arakumvisha nyuma. Apana kwemera wemeranijwe ku ruhande rwawe. Kubera na experience novuga no ofise no bisigura ko cyane. Zakiro. Bisigura ko wemeye. Urumva yagutsinze tu. ahubwo kubera habaho kwemerana. Ariko wari karavuga ati ngo ari kundi ngo ntafuye kwemera. Ariko Javre navuze ngo nafuye kwemera beshi. Yes. Umviriza ncamake
ntabwo juste nabwo ari debate ahubwo ikintu kiba gihari haba haba ukwemerana ndetse kuko haba ukwemerana nicyo bituma bene fashe muri bora ariko azagoba umwana na nyina nyine urumva haba ukwemerana kandi kenshi juste iyo umaze kwemerana ndikamagisika nk'ibisanzwe iyo wemeye umuntu yuko abegwa ushobora kumupostinga ata mpamvu n'imwe kandi wenda ugasanga ntabwo anahuze ukamupostinga iyo wemeye umukobwa urashobora kumushyira kuri status ukamubwira ati nyene bivana rero niyo kandi uburyo mwemera namwe ariko polisi rero ukenda akakita nyene nk'akademire nyene kubashi uramwemera ico kirahora gufasha musi habaho kwemerana kandi kenshi turabuze dutawe neza yuko juste ni bolo bitwa urukundo babyitiranya no kwemerana biravye sana byo biri mu bintu bya mbere bituma abantu benshi banaruhuka mu mitima ibyo by'uburibwe kuza barira kubera urukundo bishobora guherana je rero na Cicy turemerana kuba biba kubwiye twemerana je bituma rero twace twemeranya yuko tugomba kuba twemerana n'uko tuzosaza kigira akabazo kavuga ati mbega ça c'est vrai kuko bakuzi ba Loy TV ugiye kuraba ikintu tubona vuze nagenda cyemera ijana kwijana kuko ari jambo wavuze ati vraiment yaba urukundo rubaho nta muntu afisoma mbega ni gute umuntu wamukundana hama mugatandukana umva ari rwa rukundo kandi urukundo rurinda uburibwe urukundo rurinda amarira kuko uravuga ati gwemera byose rukihanganira byo nimba ari kosa ntibisigura yuko muca mutandukana kuko mu rukundo bavuga yuko bihanganira byose rukemera byose none umva mutandukanye bya bintu gwemera mwabikoze sunajua bro ariko rero Ston mbega hajya abakobwa bavuga ati tugiye kwiyubira tuzoguhinyisha ku ruhande rwawe kiya kintu bakemera cyane hajye wabakushwe muhamwe ya fresh bwa rukundo Imana iba yararemye twa twamaze kurushiguha ku ruhande urumva cyo ducisha twiremera urukundo twebwe dushaka ukumva radio ngo yarica avuga ati je nkeneye umukobwa afise taille jitinye yimiye guteye française umukobwa w'amashuri afise amasomo yera nyine ibintu nk'ivyo one so mu gihe cyose umaze gutanga ubupanga mu rukundo ico kintu uyu muntu numara kubana nawe agaca muri bya bintu wamukundiye kimwe kikaburamwe nubwo rukundo cyo genda rugabana bimaze gwera byose ucugenda kurondera wawo ubundi rero akimeze neza ashaka bya bindi yene afise bya bindi ushaka Polisi ngo nubwo rukundo turema nawe ubundi musanzwe Imana rukundo yaturemiye kuko twa tugomba kubana n'amahoro neza nubwo tubana n'ababanyi n'abagenzi urugero rukundo nyine rugi niko rukundo wakabaye rwagera muri zimya bitango muri relationship nyine n'ibyo ariko rero Ston mbega uvuze ati urukundo vraiment gukuri ruba mbega hajya umukobwa kubwira ati ngiye gutora inyishu hajya rero bisigura ko uri umuhungu cyo uravuye kubwira bice bivana rero niyo agenda gutora inyishu zaho bagiye kwiyumvira arambwira musihuriranye n'izo wowe ufise yene uburamutsindira cyane ujya mu TV ndamusingiye kwanira nizo mundo zo ubonye ujya mu TV ndamusengundanye nawe tumaze gufata foto bazivuga ati ngo ni couple nziza bien cyangwa mu TV twamara gusohokana nawe nyene nitwa yani nzoba ni fier ku president imbere y'abagenzi banje uyo mutima maze gusohokana nawe bega kila weekend yose tuzanaja muri boîte agomba kuronka impamvu kwanza yo gutera urukundo kandi urukundo rusaba impamvu nyene ntabwo ari urukundo nyene Ston mbega uribira ko urukundo rwara amafaranga haravuga yuko urukundo rw'ubu udafise inoti tuzoronka wa mukobwa ahubwo reka zindure ukuntu tuvuga mu kivuga mbega urugero rukundo turema ubwo amafaranga urugero rukundo turema yani ni uburyo bwinshi butandukanye biva no kugira umuntu we yizeza ariko urukundo Imana yaremye gobo nyene nta kintu na kimwe turuzi nyene ubwo Imana yaremye nta kintu na kimwe turuzi bisigura ko twe ngafrika n'urukundo turiremera dufite urukundo twiremeye uba turakreya nyine twavuga ati nyine urukundo rero ugenda ukunuku ugasanga nize ni imibare ugasanga demu fulani yenda mwongeresha hivi ugasanga umuhungu umwe akundana n'abakobwa nka 10 kandi umwe wese ahari wose mukira ngo wese ahari ukumva arakunzwe ugasanga umukobwa umwe akundana n'abahungu 10 kila muhungu wese ahari akumva arakunzwe gute zose yani ni mindset ukumva ati yarapanze kubona iyo making ashoye yuko bidagomba kuzohurirana ariko icyo kibazo ndashaka kuzokibaza Cicy niyaza turamuri bakuzi ba Loy TV turamurindira garuki icyo kibazo ndakimubaza mbega ni kweri ki abigeme ariko hari umuja guteruka zawo agaca gwinyisho aho nyene brother mbega hajya naho bavuye ko kimusaza usanga ngo ya réponse abizo umaze genda gutereka umukobwa mutarigira muhura nawe gasha kwemerera
birashika bakuzi ba Lori TV izi true biraba agacha akwemerera umukobwa mu uyu munsi nyene ucugendera mu gihe acha kwemerera ego je suis d'ici naho ubikara mu nyene no bishimye next urazi umukobwa nimbahari nimba warugiye ufise mic nyene ngivyo sio mie ariko ndabizi naho byashikiye umuntu w'umujama wawe yego uzushubwira uwo mujama wawe ati ubutaha azishagenda yambaye ugutandukana n'ukungene nuko yagiye yambaye canke nimba yafise telefone ya mbere acha yihindura canke azugende kubite ha kontra we n'uwo mukobwa amundi mujama acagenda mubwira ati nyamburira impuzu zanje wowe uko nabambye ivuye ngo zangu nyene mbere yo mwana muke nocuta maruko Ston bega nijya uzobona kumugema akunda kuri sana uya ivyo namambo kubiteye ariko no jinde shaka umbwire basubwire kuturuka nita ugati kabisa kuko urashobora kuvuga ati nimba indya zitetse neza nimba ziryoshe niko azatwetswe neza c'est ça ndashaka rumbwira ati mu bisanzwe kugira ngo ubone kumwe kuko hari abantu batazi urukundo cyane cyo brother hari abantu ushobora gusanga bari umuntu n'umwe yigera azi urukundo rwa ariko hari abantu usanga se basi n'akanosho gatoya ni ibintu twizeze ariko rero n'abatagira ico cyizere c'est ça ndashaka rumbwire basi nk'umuntu brother kuko eje ndikunda kuraba ndabona yuko uri mu rukundo rwa fresh nubwo wemeye ko atari ariko je ndabona ko urimo sasa brother ibintu bishobora kuraba basi par exemple nka bitatu kavuga ati ubiravye ku mukobwa avuga ati vraiment umukobwa arakunda rwose okay umukobwa wicerewe yani kumwishura ntagufokere ntanafuwe ariko akakubaza ni kubera iki rero wenda dufate nyene umukobwa mu gihe uwo wamukundana nawe kumva ati yagufatanye umuhungu uwundi mukobwa nyene imboro nyivyo onya agaca apowisha kwanza umunsi wa mbere ubwo umunsi ugira kabiri umunsi ugira gatatu agacakura ati hirya ejo narabonye message ni washobora kuyinsobanurirako uyu mukobwa nabwo abafise urukundo yani nabwo abafise gusoga urukundo bibarema ahubwo abafise n'ubwonko butekereza unasikia ariko biragoye mu cyamake gise kumenya ati man none kikaye kw'Imana ari kijuju cyane kuburyo afashe ikaduisha bora umutima uri ndakubatije Imana ari kijuju cyane kuba yaradishije umuyane yafashe umutima ikarenza kinyama n'amaboko ni kubera iki ba gucu byibanze n'ibenge afa why bro ni kubera iki ni kubera si tubaga bitahura be sasa why bro bamwe bituma kibaho cyose abantu bafata so n'imisanzwe ariko wicaye umwanya muto kibati mbega rate ni kweke gendi rate ni kiye kiminaremeye kuba muri iyi si none bakubitondo abantu bamwe kuvuga ati ngo buryo umugabo agira yani ibintu bibiri mu buzima ari yavukiyeho n'igihe atahuriraho impamvu yavukiyeho so umugabo gusa rero n'umukobwa ari n'umugore n'ukunyene igihe umuntu aba yaravukiyeho n'igihe atahura ati ni kubera ikintu cy'ubutse none gitwara ari kwigiye ni kuri twavutse nusho no kwibara ati mbega ni kwe kinene Imana yayishije umutima ese ubumbaze ngo niyo bari mu mizia moyo sijui nani ngo sinda ngazaka tena kupenda hata timu mazo utazi tena kutoka na wengine mtu mpaka sasa bashaka nibadilishe zisiko hapa sio ngo ndio jeone ngo barambaka rije umutima baramaje kuvurira umutima cyane buri umutima wanjye sigara ubucece muri kira gacece kose bazogenda gakunda umuntu ngo cyo mpamvu tugenda duhindura reba uko urukundo Imana yaturemeye si urubundi duhora tugenderamo twebwe twakeye sasa bakuzi ba Nubu TV icyo kintu uracemera ko urukundo rw'uba twakeye Cicy yamaze kuza ahubwo reka nawe cyakibazo Cicy hari kumwe abasore iyo baje kubatereta cyangwa se iyo baje gutereta bigeye mucyo usanga babwira ngo nzoguhinyisho inyuma y'iminsi 3 ugasanga rwaye ikiringo nimba ari indwi cyangwa inyuma y'ukwezi pega hajya ni kubera ugiye kwiyumvira ibyo afise cyangwa ugiye kumutohoza tu okay mu bisanzwe abantu twimvira gutandukana just nashobora guha réponse ngo iyo réponse banda ngo gasanga niyo wundi akorerako usanga bidasa je nimba no guha réponse usanga niyo iri nyiri different nimba hari wabikoze usanga yabikoze biri different bivanye n'impamvu cyangwa mvuze ububesha swat hariho umuntu ashobora kuvuga ati ndanzo guhinyisha
agira agende gutohoza kugutohoza amenye deja uriwe yego no sema story ugaca wiga ati sinziga bivuze neza gusa umuntu kugira ngo yishu abanza kwanza ugenda kwanza kubitohoza ukibaza kwiga nze urukundo kuva jya urukundo ruba CIS cyangwa FBI cyangwa niba yita gutiye nuzi yo mu Burundi yacu nyene sinigene bayita nyene yani iyo nuze ipirereza police station oya document police station baza bakosa sasa kurumba cameraman wale wabi urukundo yani ruba kwanza guperereza nje rero icyenza mu byago bice tubagita abantu benshi tubabara nguma kugenda guperereza ugaca usanga ati ucume mu muntu ugaciwe na muri rwa rukundo ridago umuntu yene amaze kumumenya byo umunsi rero uzoza kumenya wowe wave nubuzo ngo ujye mutibera mbabaje n'imyanzi ko ndamuze yarambiye wowe washatse kumumenya aca kugaragariza uburyo ushaka kumumenya no kubidasobanuye yuko ari wewe cyo kuma kesho mamuda kuvuga ati nta mpamvu nimwe sema police station mu gifaransa ni gute sikoje mu gifaransa station ni gifaransa police station police sasa icho gihe ya usobanura Muliza alfa sa igituro cha polisi Muliza alfa ari station ni igituro sisi yagize abagira police station c'est ni jamenda chifisi ni jambe polisi sasa alfa akifundura alfa urahazi ni he station de la police station de la police cyangwa station de police adono nyene police station mu gitoro najya boroza one station ni sigituro yani station ya boro nyene igituro cha police ni police station muraka police station ndio mwabikuye aho ngo mu bantu bazari ko siwenye ni wewe ugiye ngo kuye kuna urukundo kubaje kuvuga station ya FBI cyangwa ya document yachavuga ngo police station station amakosa alfa itanganya wewe sasa ariko ntacho ariko arakandi kantu bagira umvugerera ko cyakazo nakubaza ati ujya mu bungu asheka iwabi okay urashaka kuvuga atarakuraba neza par exemple ari mu ijoro no nuko bari ku murango me ugashaka kujya kuna abantu bahura ni wite ngo murabe neza akunameza akabanza kaba kuyansa mutanyboga akabanza kaba kwambara wekwa nuko cyangwa ugira arabe ugarutse ku nzoza wambaye byose byarimo ni urukundo rwo gukriya nyene musanzwe y'abatari rwo gukriya yo cyane sinabwo bisaba impamvu nibisaba impamvu gucayemera aho nyene akubwira ati si yego wari mberenganira ko kwemera yego oya kandi akenshi umuntu avuze oya nta mpamvu yo gusobanura cyangwa utanga indi mpamvu rero isubira gusobanura ngo kubera impamvu oya yego ni yego kubura uburenganzira bwawe ariko ni oya na ego twese tuzisimbuza nyene imibare reka mbaze ngende kwanza ninjira muri ibi nyenzo kura yiye sasa ubana kubana telefone nkeneye ubana kujana ko ngo tsajite yamurije kugira ngo ukuremo kino kintu ucubisanga sinye bibari bibiri ukuyemo ya telefone ucukureho ninda ugasanga gisengo bamyakanye nguru babango barasabita bango bwa ni watanguye uwo mukino kwinjira mu mibare nyene bigoye ibiboro nyene aranga bavuga ati rutanguri waruhere wana ko arivuga mbere sinzi migana nazo nabonye sasa ikibazo rero cyane cya kabiri ndashaka muri mwese muraza kunyishura si sawa yaba Ston yaba Cicy umwe wese araza kwishura uko abitahura cyangwa se uko abyumva muri we Ston ngiye mpamvu ituma ingo nyinshi zitandukana nka kino ubukene si ubukene ruguru kwa ababosi bari sasa umena ubwire burya ababosi bari ngaha mu muji
ruguru hari abakene gusa kandi ugasanga barakundana bamaranye ubukene nibwo butuma ingo nyinshi zitandukanye. why none ngoma sobanura Jisi ndabitahura kuko ugiye uko hari abantu usanga ari abakene ariko ugasanga bamaranye imyaka 100 kandi ugasanga mu rugo ibintu byose bamaze fresh kamera massive naho rero ye hari ikintu gise kibazo bacavuga ati ukwihangana ukabije aona umwe abameye wane abawimbe sinda kikubita hirya nino kugira ngo agwanire ico kintu serigiste ngo zone bibajiste agomba kuba ari igitambo kiba cyaratanzwe kandi ico gitambo cyaje cyose igomba kuba ari umuntu umwe yaratanze. Ikindi kibazo rero aba boss nabo batandukanye uretse gato umaze kumva ati ngo umuntu ngo example basiyambere umuntu uzi umubosi nyene apaje saona cameraman kamera ndiko ndakubaza Bill Gates sawa Bill Gates gutandukana kwiwe ni kwiki atandukanye none kandi afite amafaranga ahubwo wowe urafashe Ston apana uretse rero before sarasema Bill Gates kubiya ngo Bill Gates atandukanye na Angelina byavuye kuki kandi naba boss naba boss zo uyibe atandukanye rero hari itandukaniro ryo kuba uri umuboss no kuba ufite amafaranga. Cicy umuntu boss tayisa amafaranga ushangane nawe akubwire abwire yani itandukaniro ryo kuba uri umuboss ufite amafaranga. none ndakoze ikintu kimwe wowe ufite boss wawe none boss we nafite boss we options shangane nawe tuze ngo bitazakanyerera cyangwa wese aba boss mu buryo bwiwe naje nka Ston so ngomba muri chambre na sala harabandi imbere boss wenda ariko nibisobanure ko mfise amafaranga ariko fenge faro boss final oya nabya boss final